Bale santse le ha morago betso a timela le bone ngwana a rona le rona re ipakanyetsa go tswala keletso ke gore re dirise nako ya watch go tle re kgone rotlhe re dire se se tshwanetseng di buile rona le ipakanye ra go simolola ka mooki yo e leng Mawe Mato a ke se ke tswale ke ra gore re ne re ipakanye hela be go tsena mooki wa bobedi go motso moemedi wa batsalwa le Mato bakang ne le ipakanye malome tsala tse tharo moemedi wa go tirong moemedi wa ba Malitiri Lutheran Hospital moemedi wa bono ke dumela re ke lekgotla la baoki moemedi wa ditlogolo moemedi wa baagisanyi ko mme a ne a agile teng go dumadumane jaanong ba le santseng a morago begetso tšhono ke yone a bogelo ra tswala mo motsotswaneng ga o santse o saltsa morago tla o bone o laele monka wena re tle re simolola lenaneo ka nako e re dumalaneng e re e beileng malome le wena o bo a timela gore tlotlo o re phuthele sentle o re tswalle malome ke tsa gore ke yone 5:30 re baakanyetse o re tswalle tle re simolle
re ba akanya ka kwano re tswala sentle ka nna ke tere mo tidimalong mme tla bathong a re eta re ntsha sehela o ka re didimetse thata ga re atla go ipelela botshelo ba mme yo nne ene a ratile botshelo mme ebile a diretse lehatshe le le ka kwano mo dingwageng tsa gagwe tse di seng kalo-kalo re eta re ntsha sehela re se ka ra ikanya thata minong ka hao ke kopa sehela Peter Mama Sukwani Moki Mama Sukwani ga o le teng tsamaela ka kwano Makiwa tsamaela ka kwano ra le bo ga pina eo betso sa tlo gona le bothatanyana ka kwano mme mo boemong jwa Moki ke hilwe molaetsa ke tla re ga ba garona ba santse ba thulantse tlhoka kwano ke be ke lo balla molaetsa o tswa go go Babo Margaret Mafule ke mme wa ga Matho mme ona ba le ga yana ke a dumedisa betso ba gaetso
ke o kile ngwana ke ka bolelele mme tota bolwetse jwa gagwe bo itshupile ka dinako tse di farologaneng. Bolwetse jwa gagwe bo simolotse ka 2018 a fela mme ke ne ke ntse ke na le ene. Bolwetse jo jwa gagwe tota bo gaketse ka 2024 a simologa. O ne a nna botoka tsatsi le lengwe go tlhakatlhakana mewa ya rona e wela tlase. Bolwetse jo bo ne bo tletse dikgwetlho mme re ne re beile mo modimong tota. Ngwana ke o kgaratlhile betso go ne go le thata tota mo dinakong tse dingwe a mowa wa gagwe o robale ka kagiso. Molaetsa o ke molaetsa o tswang go go Maagwe Matho e leng Babo Margaret Mafule. Me le ska la makala betso go ha re kgobokanetse mooki mme e ne le mooki ke tsere nako ke bala botsholo ba go ne le mooki wa popota tota yaanong ba diri ka ene ba mo ha mo go teng guard of honor. A ke tsore ka sekgwa ke tla ebitsa ka Setswana ke tla ebitsa ke re mme ba tle ba mo dikologile ya ka ba mo dikologile yana go itlhela ba go dira se bone ba itseng ka ha go dirwang ka teng ko mabitleng. Yaanong ke ra le ska la makala go ntse ya go tle go ntse yalo se buisa bobedi ba getso ke mooki mooki o ke Phomotso Suwe. Phomotso a tumela ka kwano ke tsa gore o ipaakantse o tle gore bolela ka ha o kileng manago ka teng. Re santse re eme go ditilo tsotlhe tse dintsho betso di beetswe bana le bagolo ba mo lapeng. Ditilo tsotlhe tse dintsho ko ntle ga tse re di hileng baoki ka ene di beetswe bana le bagolo ba mo lapeng. Phomotso Phomotso ga so ke tlo go mo tlola e tla ga le teng o tla itshupa re tla mo ha sebaka re tlo go tswella betso moemedi ba wa batsalwa le moswi ene tla nna Dalsina Bakang Matli. Baruti ba bahano batlotlegi ba bahano ka go harologana ga lona boeteledipele ba se Kitimile Masire le babereki ka kakaretso ba Lekgotla la Nurses Association le morahi otlhe o hano ka kakaretso ke a le dumedisa ka leina le le maatla la ga Kgosi Jesu. Ba getho ga go bonolo mo letsatsi le gore ke bo ke eme hano mo sebakeng sena ke bua ka nnake go bokete mme ke tla leka mme hela gongwe ko tshimologong mma ke simolole ka go leboga Modimo mothati yotlhe yo lorato thata go bua kile a renela ngwana o tshwana le Victoria Suwe. Modimo wa rona ba getho le mo nakong ena go le thata jaaka go le thata mo go rona jana e ntse ke Modimo ebile o tla tswelela a ntse e le Modimo yo re mo ikanyang kana ba getho lekwalo la ga Jesaja la bua la re tshwanetse ra tlhaloganya gore Modimo o na le lenaneo la gagwe ebile gape Modimo wa rona
megopolo ya rona ga se ya gagwe. Ke ka mo segolobogolo jang mo go Thito, mo go ba bonnake, mo ditsaleng tsotlhe tsa ga Victoria le botlhe ba ba kileng ba amana le ene ka tsela e hapegileng. Ke re tshwanetse ra itetla bagetho, ra kopa mewa ya rona go didimala, go rata ga Modimo ga diragala ka ditsela le megopolo ya gagwe di ukametsa rona. Ngwana yo betsho wa amile matshelo a rona ka ditsela tse di farologaneng, mo go rona ba lelapa le ko ntle, mo go bao ba kileng a nna le kamano le bone. Mme gongwe ke supe gore mme gone ene Victoria re bua ka mang? Victoria bagetho re bua ka ngwana wa ga mme Babo Mafule le Tukwi Mafule yo sa tlheleng a le mo botshelong gompieno. Victoria ke ngwana wa bosupa mo baneng ba le 9 mme le mosetsana wa bo 6. Nna yo ke emeng hano ke le number 1. O na le bokgaitsadi ba le babedi. Jaanong Vicky re mo itse e le motho tota yo e leng gore o na le bonolo, a le boikobo, a na le tlotlo, e le senatla, e le setswerere. Mme le go ntse jalo ntlheng o ikete ke motho e leng gore o a bit reserved. Botho jo jwa gagwe ka kakaretso bo supilwe ke ditiro tsa gagwe tse di farologaneng, gongwe le gongwe ga kileng a nna le seabe teng. Mo lapeng Victoria ke ka motlhalosa e le ngwana o e leng gore o na a sa rate ga e leng gore ga gona kutlwano teng, o na a sa rate dikgogakgogano, o na a ntsha lentswe la gagwe le re tibetseng ba e leng gore re le itse sentle lentswe leo ebile le bonolo le iketlile. Mme e ne se motho e leng gore mo botshelong ja gagwe o ka emelelana le motho tota re ne re sa mo itse ka tsela e ntseng jalo. Godimo ga mo Victoria e ne le senatla, o na a bereka ka bokgabane mo tirong nngwe le nngwe e leng gore o na a hiwa kana o na a ka iphitlhela e mo lebagane. Tsotlhe tse bagaetsho re dumela gore e ne e le mpho e leng gore o ihilwe ke Modimo. Vicky bagaetsho e ne le motho e leng gore o na le positive le mo boletsing jwa gagwe le gone go le thata. Ha gongwe re bona gore go bokete tota mo e leng gore le rona ne re iphitlhela re le mo boketeng jone jo re ne re itlhela e le gore ene tota o le ka go iteka. So bonatla jo jwa gagwe tota ke jone jo e leng gore bo dirile gore e be le a ba a le sealeng sone. Mo dithutong tsa gagwe bagaetsho Victoria o simolotse dithuto tsa gagwe tse di potlana ko sekolong sa Pula Primary School, mme a tswelela jalo a ya Gabane Junior Secondary School a dira sentle hela thata. Mme ka gone ga le mo go a sengwe se e leng gore se phaphegile ka ene ga ba la form 2 e na nna prefect o na tlhophia le bangwe ba baeteledipele ba bana ba sekolo, mme ga ba la form 3 e be nna head girl ya sekolo. Sengwe boikarabelo jo ra itse gore ke boikarabelo jo bogolo jo e leng gore bo ka hiwa ngwana, mme ebile ga bo hiwe ngwana mongwe le mongwe hela. Mme ka jalo re itumelela tseo tsotlhe tse e leng gore o na itshupa ka tsone gore e tla nna motho mongwe mo botshelong ja gagwe. Victoria o na a tswelela jalo le dithuto tsa gagwe a ya le Dumang Senior Secondary School ko e leng gore ka nako eo ke ne ke ruta teng nna le Rre Mmadi. Mme ka thotletso ya rona le gone o na a tswelela hela jalo a dira sentle thata mo dithutong tsa gagwe. Mme tertiary education ya gagwe yone a hetela ko pele o e dirile ko South Africa ko University of Western Cape, University of Cape Town. So mme mo dithutong tsa gagwe tse ba ka o lengwe ra itse gore ga gongwe ga re le ko dikolong tsone tse go nna le gore ga gongwe re ka iphitlhela e le gore ga re dire sentle, re iphitlhela re dira di-supplementary jalo. Mme ene tota ga ise a nne le bothata jone jo. Mme ga a sena go fetsa sekolo jalo tiro ya gagwe ya ntlha o e diretse ko ba Malete ko Ramotswa, ke sone se patela se e leng gore re ka re se mo rutile tiro.
ka jalo betso Victoria ile mooki jalo e ne le mooki wa rona le mo lwapeng ba gaetsho ga re sa tsoga re ne rena le gone go itekudisa Victoria gore ga ra tsoga kana jana le jana a ba ka nna re fa dikgakololo ga rre a lwala nako e nna lwala ka eno Victoria ile le mooki mogolo wa ga rre tota ruri re latlhegetse betso ka bana mabotho ba se ka ba tshwana go ntse hela jalo le ka rona mo lwapeng ga re tshwane mo go rona go na le ba ba buelang go godimo go na le ba ba bogale go na le ba ba ntseng jang le ba ba ntseng jang mme Victoria ka ha le ngantse ka teng o na a fita go le gongwe mo go thumbone bona ba rona go harologaneng matho betso mo botshelong jwa gagwe fa dinako di letla e santse le ene o na a itetla a tlhakana le batho e ne le motho e leng gore ga go nna monate o rata gore le ena a je monate ke dumela gore ba ba mo itseng ba tlhaloganya seo le go tsamaya mo mafelong a itloso bodutu o na a rata thata go dira jalo jaanong bothito bonnake mme a re reetseng mantswe a modimo gare se boife gonne ke go golotse ke go biditse ka dina la gago wa me modimo o biditse ngwana rona o biditse monna rona o biditse tsala rona sa rona a nnete bogo le dikgaleletso go ene a se ka sa re kgaoganya le lerato la modimo mme bogolo ga e le seng a se dire gore re tie mo modimong modimo ke batla gore gongwe ko bohelong ke re modimo ke botshabelo jwa rona o itshupile gantsi e le thuso mo ditlalelong ke gone ka mo a re se boifeng a re gomotsegeng. May the soul of our dear sister rest in peace. Amen. Thank you. Re a leboga Mamati re tlabo re kopile malome sebaka ke sa gago. Ke a le dumedisa ka leina le maatla la ga Kgosi Jesu. O emeng gana ke o rapetse Eric Kambi Madisakwane. Ke malome jana botsadi. Ke malome ke emetse re leng Alfred Sabo Madisakwane. Alfred Sabo Madisakwane ke kgaitsadi mme babo Margaret Mafule Mare Matho Victoria Sue. So Alfred Madisakwane le mme babo ke bana ba ga Motshwarateu Madisakwane le mme Tshotlo Madisakwane mo kgoteng go Phelefu mo Gabane. Ya ne ke tla tsena mo go mme Matho ke ntsala ke mme no na mpitsa malome because of respect to na mpitsa malome. Each and every time ga nne ke bua le ene gongwe ke kopa like dithuso ke mora ke re no kazi ke stakile weekend ke ya tsene mme ke batla go tsena mo bathong e ta ba tanta malome ke mora ke ya o kazi ya ene ya o malome nna kana ke itse ke yana malome o motona so nya ke tlabe ke duma le ena gore nya ne ke malome ka ba mpotsa gona gore ke batla bokae ke be ke mmolella e be ile ke mmolella le wena ke gore ke tla busa ka gone nna ba sa dire khazi 1212 ke le ke utlwa phone yo reporta ba tantara a tshwara ka mogala ga pang potsa malome a bone di-parcel e mo ka nya mme ke bone di-parcel mo tlogolo ne tla kana go re dumalaneng ke be ke go bona mme ke ne ke ira ya lalo ne re ske be na go re dumalaneng ka simola ke mora ke mo tshwarisa gale
so le nako ele gore gongwe ke a be ke stakile tota ano mme gongwe ke sa be ke mo tshwere sengwe nako ise wele ke ne ke kgona go ya kwa ga gagwe yana ke tla ke moya ke cousin na mma ke stakile a ko bone re ira yang a o ke na le o mongwe wa ntsala ke ga to nthatile gone yang so nya o wai ka se tota ka nne le motho o le rato o tla ba re tlhaba ka tudi para tsa kgaogana le go ja weekend nya ra go ja weekend go le mona ba tlo go sena le bothata tsa tse di phiring tota ka mafoko a kalo ke latlhegetswe ke motlogolo botsadi ga ke itse tota ke tla tlhola ke itheng mme ka gore tse tsotlhe go itse rara ka re Victoria Matho Sue robala ka kagiso motlogolo ke a leboga ra leboga malome khomotso ga kitso ra santso o setse o gorogile ga santse a ipaakanya yalo re tla bitsa tsala go itsone Rammotlana mme ga go itsone a tsamaela ka kwano Dr. Tapologo Pearl le ena ba ipaakanyetsa go tsamaela ka kwano ba ga itse go itsone o sendile molaetsa wa gagwe wa re for the 32 years I've known you, you have been nothing but the best to me. When we met at Pule Primary School, we didn't know that yours will be a sisterhood, not just mere friendship. We went to different schools, both junior and high school, but our sisterhood stood like a rock. Distance has never been a hindrance to our friendship. You were a kind and a loving person, soft-spoken, and believe everyone who was in your circle can attest to that. A hard work of note and my greatest inspiration. I remember how you have always been there for me through thick and thin. When I heard of your passing, I remember earlier this year when I was bedridden, admitted at hospital, and you were worried and uttered these words, and every time when I don't pick up your calls, you would panic and get angry at me when I return the calls. Few years ago, when you shared with me that you got diagnosed with chronic illness, I never thought that this time we will be here. But God's plans will never be ours, my friend. His thoughts and ways are better than yours. I am in an unexplainable pain right now because I couldn't check on you physically due to my ailment too, but I am happy that we made sure we talked every day until your last day. First, I love you, my friend, and it pains me a lot that I can't come to say my last goodbyes. My love, may your spirit live on forever in our hearts and soul. Rest in peace, beloved friend. You are gone but never forgotten. Ke molaetsa wa ga go itsone Rammotlana. O na bua ka botsala jwa gagwe jalo na a o kwadile ka sekgowa botsala jwa gagwe le Force ne ke le go ngota re bolela go leina le la Force le tswa kae ka gore Force go twa
o tota go gagamatsa yaanong ka ne re mo itse ene a le soft ne ke re mo batla re tlhalosetsa gore leina le fosile le tswa kae mme ke tsaya gore ditsala di tla bua. Dr. Tapologo Pearl Lekgethiso Sethulo sebaka ke sa gago. A re mo emiseng ka sefela ba gaetsho. Ke le dumedisa mo leineng le legolo la ga Jesu Kriste. Nna o ke fano ke bidiwa Tapologo le ke letsala ga Vicky. Tota botsala ba rona nna le Vicky bo simolotse go le dumang go Sinare. Mme bo simolotse go Sinare nyana gore ne go le funny because ne se gore ne re na re bua but ne re na re bonana hela ke ipotsa gore who is this sweet lady o eleng gore o na smile hela a le mo o edileng a rata batho ya no nna ka gale ke motho eleng gore le nna ke motho reserved to some extent ya no ke tsamaisa le batho ba ntseng ya ne ya no Vicky o na nna le my sister ha mama o di teachers quarters. Yeah, no, go happy. Go mono go attracted to Vicky was her level of cleanliness. That lady was very clean. Ne ra tsamaya gape na na le moriro mo telle hela o tsamang ha le sa itse. Moriro a teng o na o phatsima hela o na o ainilwe kana na o relaxa ka intsalane. But her hair was always on point. I have to be friends with this lady. Because ke rata batho ba ba smart ba ba ithata. Vicky ba gaetso ke ne ke lemogile gore gape she was coming from a family ena le lerato, a family e tlhokomelang, because those times it was very rare gore o bone ngwana a reketse sekgabo ke tsela ne le sekgabo se ne se bidwa Bronx kana Renegade se ne se le se koponyana sele. So ke na le tumelo ya gore mama le mme le ntate that time they were doing a very good job because ne ra apere uniform ya ana tsa lame aba le very presentable. Ya no go tsweng ko le dumang senior school ba gaetso gora gore be re kgaogana tota ka ke bua ne se gore kana ne re le in contact kana ne re le ditsala thata gore we just admired each other's presence and hono bontse hela yalo yalo modimo e le modimo e bile faith lone e na le gore golaganya e be ile gore e be re ya ko sekolong go Cape Town go e be ra go ira matric go Rosebank Jameli ha ke tsena ka re khatla to Vicky ka re nyana and now this is the right opportunity ano ya gore ke se ka thola ke e kganneo ba gaetso re la ra tsamaya hela lo le Vicky ali responsible hela ka na buiwa ka ibile even our door our house parent o na mo tsetse go godimo tota mme ba tenne le lekutwana na mo tsetse go godimo tota na mo praise ka le ka boskono ba gago because rona na a buiwa ka ha ile gore o na cleaner room a gagwe ka teng a lolla ya no rona ne re heta he re santse re na le freedom ya go ama hatsi a re re na re we are very different from Vicky and no na le matsho hela o bona gore this lady she comes from a very groomed family ya no ra heta hela le dithuto tsa gagwe Vicky e re ha go nna maitsibwa yana Vicky ba o bona gore this person she's very committed as studies and she did very well aba acceptiwa go UWC for nursing. Still faith in tele faith ba gaetso e be ra go kopana gape go UWC ena dira bo nurse na ke ira bo ngaka ba meno
mme Vicky o na nna at a different campus ke nna ko a different campus yaanong gone ho because nna ne re nna re tswaletswe hela she would keep on coming and checking me a checka gore ha ke siame le nna ke tsamaya ke nna ke ya go mo checka ko residence ya gago gore a o siame ha ile gore gongwe ga ana sengwe re nna re tlholana yana allowance ha shotile re nna re lasana yana a mpha sengwe ke mo ha sengwe hela yana le ha re tla botswana re nna re tshwarisanya tsela hela le botsala ba rona bo nna strong ebe le gore Vicky ba hetsa before nna yaanong nna ke heditse ka 2010 ene o heditse the year before me gore a ra ba tla go bereka go ra motswa ha ke setse ke boa ke tswa sekolong Vicky welcomed me and tsamaisa ka gore okay this is what happens in the working environment o solofele se re be re tsela hela ya lo nna ke le go seroe but eventually be ke postela go maungu mme hela go tsala ba rona bontse bo le solid hela lo re bua from time to time yaanong ha go tla Vicky a tla go lwala o na nte kudisang thare tsala nkana ke na le seemo ke se mme yaanong se sengwe ba ga etso se le tshwantse go se itse ke gore ya ka nkgonne mmamma diana a buile Vicky was a very reserved person and go se motlhogore gore ene o na rata batho a le open to batho but go ne go se motlhofo gore o mo tsenye ka ha ibile o itse gore go diragala mo botshelong ba ga Vicky she was very reserved even me as her friend because right now ya ka ke buile ha ke motho wa ditsala but I was considering Vicky as my best friend because re bua almost everything together yaanong ha go ntse go tsamaya ba ga itshwa ba nte kudisa sone seemo sa gagwe mme yaanong se se neng se nkgakgamatsa ka Vicky ke gore Vicky was stronger than me Vicky ne ke kgona go lla on her behalf ke bona seemo se nna tsamaya mo go sone ke tla lla ba ntha kanto yena wa re bodile dimalatlhe ha ke hope ke mo go no gore go motsana mme yaanong there was this one fateful day ba ga itshwe leng gore Vicky ona yaanong a mpolelela nthare tsalane I can see now gore seemo se tsere phikelo e se Vicky was very very down that time e ke mara ke tsalane you know gore you are the one who's always encouraging me you are the one who will gore you are my pillar of strength so right now let's do this ebe nya re buka somewhere hela Vicky le gore ke a montsha gore a tsamaye re go refresh our mind yaanong badiri ka Vicky ke ne ke utlwile maloba go buiwa gore Vicky o na rata tiro yaanong I can attest to that ba gaetso because at that trip Vicky o na tshotse book na ile gore na ya training ya BLS Vicky o na tshotse buka ya gore na hilwe manual wa te Vicky was reading she was studying ntsa lwala yana ba gaetso mara ke re tlhammatsala me le ka go tona down ntare hey mma kana I really have to pass this training I have to pass this training ke sontse gore ke bona tsege tota gore ke mooki wa motia yaanong ba gaetso we have lost a very caring loving human being yaanong ne ke re ba lelapa modimo a re gomotse le rona ditsala le lona ba nne le bereka le ene ga ke dumele mo sebakeng sa gompieno gore ke eme ha at this point ke le so strong because the first 2 days tse Vicky a tsamaileng ka tsone I had to cancel all my patients 2 days ke le mo dikobong yaanong batsadi ba le sika la ga Vicky ba nkgomoditse ba gaetso ya ka le bona ke le ha ke kgona go bua ke le strong me yaanong ya ka nne mammate a buile a re tsweleng re tshepe modimo ka gore modimo ke ntse ke modimo ebile ga ke tla fetoga a me a kalo may your soul rest in peace my loving friend thank you ra leboga doctor o tla dira tswelela le lenaneo la rona re sa tswa go utlwa from Dr. Tapologo Pearl le Kgethiso Setulo tsala a boraro ke ne ilwe kuno me go ha re tlodile mongwe wa baoki unless a suparo ga mo seemo sa go ka bua go motso ga sa ntse le teng naka slot sa go sa ntere se beile o tla itsupa
Ke ne ile kuno. Ya le dumedisa mo leine le matala go tsi Jesu. Ke bitswa ke Nelo Kuno. Ka 2017 ke ne ka ya go berekela ko ba Malete Lutheran Hospital. Ka ya go kopana le Vicky gone ko. Mme ya re 2018 ra bereka rothe mo woding ya bana. Vicky ne le motho yo lerato, yo boinelo, yo pelothomogi, yo tshepagalang. Ne nka betšha ka ene mo tirong ka gore na sa nke a disappointa. Le nako e neng a batla go ya mahulong a matala nako se ke tumile o na tantha re mata kana ke batla go ya kwa mme kana ya ka o itse ga ke a tsoga ke ipotsa gore go tla nna ja ra tshwatha mme ka moraka re nya tsamaya apply wena ha ba go bitsa o bo tsamaya o tata o ba itekodisa ba senana ba go bitsa ka nnete ga nna jalo a apply ba mo amogela a ya go ba itekodisa mme ba mo amogela hela jaaka ntse a hela bereka ko. Vicky jaaka ne ke sa tswa go batho bothe ba buile ne le motho o le rato hela thata mme a ne se makatsa ka ene go gore ha go le bothoko wa lela ha go le monate gape wa lela ene e tere ha ngwe re le mo monateng a ba dikeledi hela tse di strong hela di phutsa e be re ke moleba ba re nya batho nna kana ke segole ga ke itumetse ke lela hela ke a hela ke sa itse gore go rile o ne ya re bone bolwetse ba ha bo mosimolo ga ka le bone bo simologile ka re ke mantwana a bolwetse a nna complain ka lebele a re lebele le bothoko a ba dira di-test be di supa gore ke kankere o itse gore o na le strong go nkgaisa ka gore nako e neng a mpolelela ke letile mo go maswa a gakgametse a ntebile ka tsone dikeledi tse di strong tseo mme with that smile mo facing ya gagwe a nthare tota go lela o ka re ke motho a tlhokagetse yana mme o ntse o mpona gore I'm fit ke ha mathata a go ke ne ka go motsega ke utlwa a rialo o ne a tsamaya bongaka ba gagwe tota re ne re tshepile mo modimong gore modimo ta dira dikgakgamatso tsa gagwe a godise Vicky mme ka modimo e le modimo megopolo ya gagwe le ditsela tsa gagwe lenaneo la gagwe e se tsa rona a dira thato ya gagwe ke re go masika go ditsala go ba bereki ka ene ke re a re go motsege le ruri re ntse re lebeletse mo modimong go simolodi le moetsi wa tumelo ya rona a moya ga Vicky o robale ka kagiso. Re a leboga ma Kuno le ke re ha re sante re mialo betso ditilo di ka tanteng ka hae gona le ditilo hela di sante le mmalwa ha o iphitlhala o eme ka dinao ka pele go no goroga o wele se o tlhoko le ke re gongwe re tse se hela e tlete re ha re tsena ba go tirong re be ke ra kgaotsa ka se hela go ha kana re go ha kana re maybe ke gape ne le mokereki re ska ra itebatsa seo mo godimo ga bookile le tse dingwe gongwe re tse se hela
Ke tsa gore ka e kgaolela go motho Ka le dumedisa Phutego ka leina le matala a Kgosi Jesu Kriste. Ke nna Kgomotso Bridget Sue, ke ngwana ga mogolo ya Victoria. Tla bona Modimo a ntshegetse. Bolwetse ba ga Magothito jaaka le utlwile bo simolotse ka ngwaga wa 2018, mme nna ke ne ka simolola go nna le ene ngwaga wa 2019 o ya bofelong. Pele na ntse nna le monawe wa Rastebone Tuduetso, mme Tuduetso ngwaga wa 2019 o na a ya botsetsing a ba ka bonako ebile a tsena mo nyalong, le go raya gore ke a go nna le Magothito. Mme ga ke nna le Magothito ke nako e neng a santse a lwa yone ntwa e ka 2018, mme ke ka lebola gore she was a very strong person, very strong. She fought, a lwa a tsamaya di-treatment tsotlhe tsa ba bongaka, mme a hela a boetse mo seemong se ne re re o fodile. A simolola a tshela botshelo ba gagwe gore pele ga a lwala ga ke se ke mone a tshela botshelo ba gagwe ka ga ile a botshela ka teng morago ga nako ile re re o fodile. Ke ka re period ele ya bo 2020 to 2022 a sena gona botoka re o fodile. Victoria o ne a simolola a nna le monyenyo o montsi, mme nka re nako eo hela le gone na ntse a re laela a rata gore mo lapeng lena re batho ba rata gore re ne re kgobokana ka di-holiday ka bo boipuso bo Christmas, mme kana di-birthday e tla re le mo ditirong tsa go tshwana le tse o tla ba ntse a joka a ntse a re ntseng video le mpake ke a tsamaya ke ra hela le gone dingwaga tsone tsele, mme nna re mmona a fodile a le fresh ke tle be re moraro tshwatlhe mo dikganyeng tseo wena. Mme Victoria ina re ngwaga wa 2022 kana kwa COVID a tsena ke bolwetse ba COVID, mme a tsena ke bolwetse ba COVID ne rata ga bane nne le twatsi di-holiday tsele tsa May Day, mme le mosadi mogolo ne after mo tsena ka gore na bua gore ga o ka ngwana ga go tsena le ga go le thata a tsena hela e be fela mo tsene le nna mme COVID o ya fela e gorogile ko go nna, mme gone ho ka May COVID o ne ya nkgatela nna ke ka re ne ka bua hela mo moruting wa leso le ditoro tsa me di a mpontsha gore ke buile. Ne ke setse ke rapetse yone thapelo ke dumela gore le ene o e rapetse ya go le thata o le mo botlhokong o bona o sa fole o rapela go ntse go nnela thata ko pele ka ra Modimo ka re Modimo ke go ha deadline mphodisa bosego ba gompieno ka ga bua ka moso ga o sa mphodise ntseye. Beke eo batho ne ba latolwa ka COVID, mme ne setse le botoka ka 2022 ka May. Ke ha ke bona gore ke ratile go nna di-statistics, mme ya re morago thapelo after 2 days ka nna botoka. Victoria a nanko ka bagaetso kgwedi tse 2 di tletse go na le nako e ne ke sa bue gotlhelele ke sa tlhape a ntlhapisa mo bolaong, mme a nkwaka ka lerato le letona
la booki e rile ntse a re ke sepatela ka re ga ke batle go a se ke tumile ke a go tshoga ke ga ke tsenele ko tleliniki ba go nkisa nna ke a go bolwa ke letshogo motho wa bodimo ga ke tshwane le wena she was very strong ene na sa thuswe ke bolwetse mme ka mora ka re o mooki nkwa ke aka o ka baoki ko sepatela ko se ke tumile ke latela baoki ba bangwe mme a nko ka botlhelela ke fola ba gaetsho ka nna le moko ka boela mosemong hela ga ke fola e be go simolola bolwetse ba ga Victoria bo simologa gape yone COVID yone eo e ne e re tletse ka dikai tse neng re na le letheka le le botlhoko le mokwatla mme nna ka lesego la modimo irile ke fola dikai tse be tsamela ruri mme dikai tse mo Victoria di ile di a tswelela e be go raya gore ke a mokatoganyana ke tsamela ko bo Francistown ga ke le ko ba ntiletsa nnaka kana dikai tse dingwe go na tse ne re re ke COVID gate yaanong go bone kang ke re mo spine ka re he a re emma so ba se batla go le bolela gore yone COVID yone ke e neng ga ditsora e ne e tsosa kana ne e rai mme ya la ga simologa go lo ka 2022 mme ya re ka August eneyo ka 2022 ne le birthday ya ke tsana gone ka August Victoria ke ha le mo diphateng mme a ntharo swa ba bolela go ga bane ba go tshoga mme ka mo ka yalo re le babedi a fola a boela gape 2023 girl right Victoria enjoyed her life. She had the best year of 2023 with her last month towards the end of 2023. Re enjoy a botshelo le nkgonne le ngwana a gago ya re bo enjoy a bona tiro e ntšha o se ke tumile wa itse gore na tletse monyenyo se ke tumile Memorial Teaching Hospital ke le lebogela tšhono e ne life a nkgonne ka gore o tsamaile ka monyenyo a ntha re nna ka ke bone tiro ya ditoro tsa me a ntlhalosetsa ka one specialty sa gagwe so sa pediatrics gore kana go ga go romente no ka ra se recognize sentle no o le general nurse go me go go ba malete na le go tinya bana mme a itumela go se ke tumile yana ke gona practice a ntota sentle sa se rutetseng go sekolo mme ka go tlhoka lesego ya rona wa 2023 o ya bohelong a ba simolola go lwala ne le ka kgwedi ya November ha simolola go lwala na kwa teng nana a tswa go go mahatsing re tsaya go ke matsadi a go palama sefofane nya matsadi a la ise ke a tsamai e be ile gore nya o wela ruri mo bolao o itlhela a re tlogela go pelo ka August mme mo perioding yone ya November to August na e tla nna botoka a e tla nna go tlase a e tla nna botoka because ne a lwantwa mme tla ra le botoka ke o tla be o bile o ba a na bile ke a go tshika go project nyane ke batla go tsamaya ke a retse ngwana Victoria na re laela ba gaetso mme rona ne re le mo dinaleng le ha re bona gatelwa ke bolwetse na hela ke no sene ke ra modimo ke re modimo ga re ready go hlelele go lapelele o ka re modimo ga ntse 6 tse batho ba buile go lapeng mme le ka ga ntsa leso nya go mpelo modimo hela ko o ire motlholo ke se ke o bone a mme modimo ka ile modimo ba gaetso o tsere tshwetsa gore a mo 47 ka yone pholo e ya go mpelo e re tleng ha ka yone mme na ke igomoditse ke re ke bone tlhabitse na le mo go tsone o ikhuditse o robetse biki yone ya tsamaileng ka yone o simologa mmanta o na le mo ditlhabing tse di botlhoko gone ko ntlong ya gago a gona bolao ba tlhokile go bo tšhentšha di ka more tsotlhe a bua gore o batla go robala ke mora ke re mme kana o robetse a re mme ke batla go robala a ba ntsha yone ke le dene go biwa ka yone ne re ha itumetse ha o tlile botlhoko o ntsha yone ke le diele o re ha itumetse wa e ntsha ile kwa dinyana hela e tle be rotha ka foto a bua gore ke batla go robala mme ke batla go robala ka peace but nna ke tsaya go ra gore kana batla go robala a sa tsusi gore no a peace kana e gore ke le mo dinale mme ke utlwa gore motho wa lae bikele o tlhobuile borokobo go a manta go tlhela re tlogela la bone mo mosong a bua ka boroko ba batla go borobala go tseneletseng mme ke bone boroko bo gompieno a borobetseng o fodile ba gaetso o fodile
o dule mo botlhokong bona le bo go bone ke leboga modimo ne ke sa mo ke le nosi ne ke na le botlhe ba mo lapeng le mosadi mogolo ditsala tsa Victoria bo Dr. Lekgetiso na bua khantele ne ba letsa ba re fa di advice ba re gakolla ba re cancela ya lo le yalo mme ke re ba gaetso bo rasuwe bo ba ga tukile babu modimo wa rata a re ska re itlhoboga o fodile re tla bona motlholo o tla diragalang morago ga lesodi modimo ga ntsha sengwe o tsenya se sengwe wa itse gore o tla hapa dipelo tsa rona jang a re ska ra itlhoboga mogolo wa rona monna rona ngwana rona o fodile mme nna ke le mo ke dule mo matsapeng a go ka mme ne ke sa eletse go tswa mo gone yana mme ke re ke tla tswelela le ka go tlhokomela thito e le nnake ka gore le ga go ke tlo go bua ke le mo ke ne empalla ka gore tota nna Victoria ke mo itsile le go no na re tlhokomela ne ra tswa gore go Cape Town nako le nako o na tla ka dibeke tse di tsona a di bula e be re itlhophela diaparo mme ke sone se le gore re go motsa ka sone gore re tshedile le ene go tsamaya ga gagwe go se ka re kusa botlhoko ka le go tsamaisetse. Thank you, Pomoto. Dans le débuliso ya Moki. But na go ise de repotile ka hamara. Jaga ne ke tlhabiste pakela le nana le jana. Me ki tlo go pari ri go ba gobe. O tete re khona re tshware le na kwa go ya go mabitleng. Maybe you are going to Wako Sakitumina Masire Teaching Hospital. Masopane ke modiro Sekitibile Masire Teaching Hospital mo lephateng la bana la pediatrics ko Victoria a re tlogelang a berekela teng ba gaetso ke rata gape go tshwaela gore ga ke moeng hana ke ngwana mo Gabane ke nyetswe ko Ramasopane ke motse ya ga Medilero. So Vicky, I've known her in different aspects of my life. Vicky, I go school in Cape Town. She was introduced to me by my husband, but unfortunately, Lene Rokopana and I were in the same course. We ran listening together. So my first encounter with Vicky was I was so surprised to meet her person on the first day and see the kind of a person she was. She was such a humble soul. She was always somebody who she had a positive outlook in life, always willing to be there for people. So after graduation, we posted to different places. So in 2022, fate being fate, we met again go Ramozwa. Ele ene na limo ikiko ko banga le tespatela na ki dira mo IHS ya Ramozwa. So that's when I met Vicky and It's been a while. I think it was more than 10 years. Me, I get so she would cry. But I had hope because so I had hope for it. She will be fine. So from there, Adam Palela had the one can I get to say to me? We can really make our very say to me. Whatever I got my pediatric sample, she did a postgraduate in child health
I did my pediatrics for our, we are going to be working in the same department. So Anna hela jalo ra kopana go se kitimile ke le mogolane wa gagwe go le phateng. But working with Vicky ka go ne re itsane from the previous life, I see a go as should be any some kind of insubordination or any. She always respected me, did her assignments well. And Vicky was professional. She was a hard worker, like Vicky was very reliable. She did all her assignments. She persevered even in the darkest hour, because towards the end of 2023, every time she goes for the checkup or the scan and everything, she'll come to me. Then we hoped she'll be fine, because God, even in the midst of her being sick, she always made sure that she comes to work. She always made sure she does her assignments. Neremo allocated our pediatric outpatient department, a job in which she did very well, because we activated some of colleagues that never they did the processes and everything by activate the lepata la function through her hard work answers because there will be times when she's really pushing herself. Vicky, you need to take a rest. You need to take care of yourself before work, because in order for you to perform, fit. Then there will be times where she will go for checkups. Go and rest. But then that is the kind of the person Vicky was. She gave it her all, and we saw her going down towards the beginning of 2024. Vicky Nasazoha, we could see her physical she's really not doing well. So Vicky will wake up and come to work. Vicky, go and rest. So Otavantare, Niki Wotoka, get very deeply sick, get away, taser me, come so get well at the room. But Vicky was always willing to work, even though she wasn't well. So Mahaitu, Relese Kitimile, Masira Teaching Hospital, we have lost a jam. Our young patients have lost someone who was going to make a change in their lives. But with that being said, I would like to extend my deepest sympathy and condolences to Bora Sue, Gizala Masika, colleagues Zara Vicky. Heaven is in smiles because they have gained an angel. May the beautiful soul of Vicky rest in peace. Thank you, Mama Sukwan. Mwemedi wa Bamaliti Lutheran Hospital, Pimulefe, Mulete, sorry. Bitch, Zeteri Rigelana Guarona. Yanum Tivigil have 3 minutes among the Mong. Ke du medisa batsadi ka dina le lentela ga phosiso dumela ha mo o itshepo gore go ile bilona le go na mo mosong mo teng ya le go gabo la palo rasue ke le go gabo go lo jo theja mo se jo boleng hano le ha le sana nkolwa ka maina a lona ke rumilwe hano ke metsi bo gogi le bo diredi ja se patela sa ba malete lo Lutheran Hospital le sekolo sa rona sa bobelegisi rena le moeteledi pele mo mongwe wa rona ga rona se wa rona o teng ha mme Masello le badiri ka ene ba bangwe ba teng gone
Ke romilwe mme ebile ke bona tiro e tla nna motlhofo ka gore ga gongwe ga o sa itse motho mo go kalo. Ke simolotse go dira kwa Bamalete ka 2018 mme ka tsena mo ofising ya bo Matron ka 2022. Ga ke a dira lebaka le le Victoria mokwalo wa go kwalela wa o neela go roma ba bangwe mme di buitse di bileng gape le game ke bona se ke se neetsweng se le motlhofo. Victoria Sue dira kgwedi tsa rona di supa gore o simolotse go direla ko sepateleng sa Bamalete Lutheran Hospital ka 2010 e le a government employee ne le mo direla puso a secondilwe ko sepateleng sa Bamalete Lutheran Hospital a sena go hetsa dithuto tsa gagwe mme mo go tsweleleng ga gagwe mo tirong e ne ya re ka 2012 o na ha simola go dira ne le assistant nursing officer 2012 o na promotiwa a nna nursing officer 2 ka di first tsa September 2012 ya re 2015 a promotiwa go nna nursing officer 1 maemo a neng a tlogela tiro a resign a tshwere mme Victoria ha le ko sepateleng sa Bamalete go nna le di-committee go ngwalwa ga re direlang teng o ne a dira mo committing ya infection prevention and control e leng gore ka nako tsotlhe re na re tsenya leitho go bona gore megare re dirang ka yone ga e hetelele mo go yo tileng a sena le one re leba mo programming re supetsa ka ga tsene sekwele ka teng dikwele tsa gagwe ne nna dikwele thata tse di remeletseng mo go ithuteleng go tlhokomela bana mme ne ya re ka 2014 ba Bamalete le ba sekolo ba mmusetsa go sekolo go a go ikoketsa kwa neng a dira postgraduate diploma ya gagwe teng ko sepateleng sa Bamalete ba ba ithutetseng se Victoria na se ithutetse Sue ba ne ba le bararo wa bo 4 o na le ka sekolong ra gore sene se ba go ja sepatala bone bo le mo ga botlhokwa ja go tlhokomela bana Victoria o ne gape a le mo go teng National Under 5 Mortality Committee e leng gore ka le hatselo te ka kakaretso re lebile go tsogo ja bana bolwetse ja bone le dintsho tsa bone ke komite e leng gore e ne re ha e tsena ha e dira ditiro tsa yone sepatala se tshwanela go mo rebola gore le ene a ye go tsenelela mme ya re ha ntse go tsamaya sepatala sa rona ka sekolo re ruta babelegisi midwifery ga nna le tebelo pele ya gore re eletsa gore re rute child health nursing ke dumela ha ro tritsi ha sepatala se se itsewe ka go belegisa gore gore tebelo pele na nna bana gore ra ba belegisa mme ha ba sa tsoge re dira jang Victoria le ba bangwe ba babedi ba ke bileng ka bone ba ba ka sepatele ba ne ba dirisiwa thata ha go developiwa curriculum moalo wa gore e tere ha ra go tsena mo goreng re ka hiwa teta ya go ruta child health re be re ipapanne mikiso ya gagwe e ne e dirisiwa thata gone go gore a re thuse jalo ra itse gore go sepateleng ga re robatsa ngwana go na le dingwaga dingwe tse re reng nyahale kana o ka robala le nosi baoki ba sala ba motlhokometse mme ba ba berekile le ene ka lebaka ba supa ha Victoria a na rotloetsa gore tota le ha dingwaga tseo di hitile dithuto tsa gagwe di mo lemosa gore ngwana ha na le segatlhogo sa se tlwaetseng a na le motsadi wa gagwe go gola ga gagwe o ka re go nna bohego yaanong o na a buelelela thata mo re reng lodging gore motsadi a robalele ngwana mo sepateleng Victoria go supagala ha bolwetse o ne ba itshupa mo bana ka 2018 mme ba ba neng ba le mo ofising ba ba neng ba mo eteletse pele le go dinako tseo ba supa gore o na ba ikaela mo go neng ga ba direla tiro motho gore ba mo thole ba mo lekole le ena ba itekodisa mme ka nako tsotlhe
go buiwa ha Victoria a na le setswere re mo tirong a na le botho a itse go bereka le ba bangwe dilo tsotlhe ha re lebelela di-values tsa rona re le ba Malete Lutheran Hospital re di bona mo go ene botho ke selo se re se tsholeletsang go godimo bogolo jang ka sepatala sa rona se ikagile ka leboko la modimo sa agetswe mo go lone ba moka e ne le motho o bonolo e ne le motho o reetsang e le motho o na itse go bereka le ba bangwe sentle nna jaaka ke tlhalosa tota ga ke a nna lebaka le ene ka gore tse di mo ofising ka October 2022 mme ke ne ka lemoga sengwe mo re go bitsang re duty roster mo e leng gore re abelana ditiro ba ba neng ke ba hithala ba ne ba ntlhalosetsa ka gore ne ke lemoga a seo mo night duty a sa bereke bosigo mme ka tlhalosetswa gore nnyaa mme ke tshwetso e tserweng ke ba ba bereka le ene ba bona botsogo ja gagwe se se ne sa ntemosa yone teamwork ka gore ha o bona batho go uniting ba kgona go dira jalo ba sa re go taya go ofising go lebega gore tota yo ba dira le ene o dira le bone sentle nna e ne re ga ke ile go thola balwetse Victoria ne le motho o na le botho o nana le gore o rona a itse go o na go leba ha bua le wena na go leba a go bolelela ka molwetse gore o tsogile jang mme a ntse ka bonolo mo bona gore le balwetse ba ga ba bogolo jang le bana kana ke batho ba ha re tsholetsa mantswe ga bongwe ga ba tsege sentle mme ra bereka le ene jalo ya re go ise go e kgakala ka mogala molaetsa go ke suye o kopa go bona ka botsa gore o mbonna nya mme ga a bolela gore o batla go bona eng ka mohana go ya go ta mme ha tsena go ofising o ne a le boikobo jo bo heteletseng Mamolete ga ke itse gore ke simolole ke reng tota ka ne ke sa itse go mpatela nna ne ke sa itse gore ke reng a re ga ke bate o bona lekwalo hela ne ke re ke togo go bolelela gore ke kile ka bona tiro ya advertisitswe mme ka ya polela gore ke nna setori se o ka reng o na apolaelwa ke o mongwe mme ke tserwe ko se ke timile ke mo reditse mme kana na ga gona ope ko nkileng ka bereka teng go bua ene ke simolotse hela gone ga tota ga ke itse gore go tla nna jang ebile ke botsa gore ane ha ke batla go bua ke ka bua mara ke re nyaswe nna ebile ke lebetse le gore ke tlogetse tiro ga ka hemo botshelong jang ga go buiwe mara ke re go yang teng wa go amogelesega ka ga o ntseng ka teng ka ga o tlhokwang ka teng ka ga o rutegileng ka teng mme nna ka bonna ke go golola ka mowa o mosweu ke mo reile ka re kana ga o tsena go go o no bereka kae dingwaga tse tsotlhe o di berekile ko ba Malete Lutheran Hospital ha o ya se ke tumile wa go bona ba Malete Lutheran Hospital mo go wena mme o na ntahela jalo re soletse gore o ta serva 3 months mme go ra gore ba ne ba mo tlhoka thata o na hela tsa ma 3 months a isa wele o na ana le tsala ya gagwe ha o mo lebile o ta bona a bit direct opposite ene o na mpolelela re kopana mo passageng gore ka tsamaya ka le tlogela mme ene o na ta ko ofising a ntaela tsala gagwe ke khiwa ka ba mo ra le ene khiwa ka makare khiwa nna ke a itumela ka gore e tare le le go se ke tumile go teletswa kae le tswa go ba Malete Lutheran Hospital jaanong re le ba Malete Lutheran Hospital ga ra latlhegelwa
ka ke yo o re thusitse go dira curriculum. Itse le gore ha re hetsa re tsaya gore re simolola go ruta child health nursing, leina la ga Victoria Sue le tabole le mo teng gore o re thusitse gore re tswelele re rute re tsamaise sa neng a se rata. O re togeletse se se ta nnang se le teng, se se ta bonalang. Ha ya se ke tumile o na ntse ya go direla Botswana, re ne re latlhegetswe ke segatlhego sa gagwe, mme tsa re diretseng re ne ntse re di gopola, re ka tswelela re ntse re di gopola. Mme rothe bodiredi le ba re kile re amana le ene ka tsela nngwe, o na fetola matshelo a rona, o na rama ka mo go hategileng, re ka tswelela re mo gopola ka nako sotlhe. Lapa lo rwa Sue go motsegana, Modimo ke ena a itseng, mme mowa wa ga Victoria o tla robala ka kagiso. Ke a leboga motsamaisi. Thank you, man. Moemedi wa bolo, moemedi wa lekgotla la booki. Dumelang beso, tla ke dumedise gotlhe le baoki ba ba leng hano jaaka re kgobokanetse mogaka o re mo kgobokanetseng. Ke batla gore mo nakong ya go nna jaana beso ke re ke emetse mokgatlho o motona tota wa baoki e leng Botswana Nurses Union. Leina la me ke bidiwa Comrade UF Modo, ke nna ke okametseng baoki mo kgaolong ya Gaborone le metse e mabapi. Betso tla ke gatelle kganye gore mme Vicky o tsere kgato e ntle thata ya gore a nne bontlhabongwe ja mokgatlho o motona o wa Botswana Nurses Union. Mokgatlho wa rona beso ke mokgatlho o emetseng botsogo ja batho e leng ba re tsereng maikano a go ba tlhokomela, mme gape e be nna lekgotla le leng gore le tlhokomela badiri e leng baoki mo tirong. Mme Vicky jaaka re buile betso o bone go le maleba gore a nne bontlhabongwe ja mokgatlho oneo o e leng gore maikaelelo a one ke maikaelelo a go tlhomamisa gore botsogo ja morahe le go tlhokomelesega ga badiri mo tirong go tshwanetse gore e nne gode ga maleba. Ka ke bue ke riana betso ke re Vicky has been a leader. Vicky has been a role model in her upbringing and lifetime. Ke badile jaaka o mongwe a kila bala ka hale kwadileng ka teng ka botshelo ba gagwe bo a kgatlhisa e le ruri. Therefore, she stands as a role model mo baoking botlhe ba re leng hano, mo baneng botlhe ba re leng hano, gore a re lekeng gore re sale morago a sa nnileng sone. Ke ema jaana go rotloetsa baoki botlhe ba ba leng hano gore tsaya tshwetso ya go nna bontlhabongwe ja mokgatlho oneo o e leng wa Botswana Nurses Union. Mme Vicky jaaka ke buile has been a nurse professional, e ne le ngwana mo lapeng jaaka re utule ebile e nnile motsadi mo setšhabeng. Re itumelela dio tse tsotlhe tse a di dirileng. Re itumela gore mme Vicky ha tla beng a robetse teng, Modimo le baenkgele ba gagwe ba tla tswella ba ntse ba mo tlhokometse. Ka magoko a kalo betso ra re a malapeng le go motsege, a baoki le go motsege, a re tswelleng ka go direla setšhaba hela jaaka a re kaetse mme Vicky go se direla.
a modimo a re sokohatse. Thank you, Moemedi wa bono. Go tla di buite pedi betso na kwa rona ile. Ke go di letla ke beke tsenya babadi ba melaetsa re be re busetsa tiro mo ba ruting. Moemedi wa ditlogolo le moemedi wa baagisani ke go ba re le atumele le re tlatla ka bokhutswanyane na kwa rona ya go tsana go mabiteng ke 7 o'clock mme ga ke dumele ra go e tshwara mme re tshwanetse re iteke moemedi wa ditlogolo. Greetings to all present. The favorite memories from her ditlogolo. One of my favorite memories was seeing a glimpse of how you lived a daily life. You showed that a person should always keep his promises. My favorite memory is the time you went to the exhausting week where I had an exhausting week of back-to-back test ones. Vicky the entertainer. My favorite memories of us will always be phase 4. I knew that whatever time I would knock at your door, you would always open it with a smile. And one thing about your fridge, it was always full. Fridge le paracetamol. Yone hangwe etlhokega. Such a selfless and caring individual. You will be missed, Antiza. We know you are resting and you fought to your last breath. I love you always. Tolo, Vicky, the entertainer, you always say life is too short. Even we should live it to the fullest. And you were right. Indeed, it is too short, but one thing we'll learn from you is we should live it to the fullest. Your favorite Makazi song, yeah, Life is Too Short, My Yellow Bone Way. Thank you, Motlogolo. Give me like that, Ditlogolo tseo. Le tla ithalela motho na le disap. Ditlogolo di means otherwise. Moemedi wa baagisani. We re tla ka pele matane. Dumelang Phuthego. Ke bidiwa Emmanuel Ramakaba, ke moemedi wa baagisani ba ga Vicky. Tota le rona ne re rete go joina ba bo Rasuwe go tla go celebrate botshelo bwa ga Vicky. Vicky re baagisani go le dumadumane. Tota hela haram nana go etele go le dumadumane. Ngongore go ya ga go hela ne ile gore batho ba le dumadumane. O ke le dumadumane o mo shejano gore gore batho ba tla ka bonya teng. So tota hela ka bokhutshwane re re mo wa ga Vicky o robale sente modimo le ena nne le ba Rasuwe ka le ka lwa mo wa ga Vicky o robale ka kagiso. Thank you, Mabisani. Two things. Go no kupiwa bonne sa go le dikitlele tsa mabitleng go na le dithulaganyo tse ke dumelang le tsa go dira teng. Jaanong re na ro batla go recognize mo. Babadi ba ditunya a ba kwa Siturusuwe botse se bolao le go ntla matla. Go parle le tla bona ba tlogolo na ba na setse dumelang gape le tla intshwarela botsadi ga ke a lemoga mongwe o botlhokwa ne ke a go kubiwa. Betso mo gare ga rona we do have the presence of Botswana Nurses Union President. Ne ke re mo sebakeng se ne ke sa mmona ke emelela ke kopa gore hela motsotso a le dumedise go tla be go sa dira sentle gore ke ene ke le ngwana motsadi a le teng a sa le dumedise. Comrade Peter Paleseng. Dumelang Moputso wa Modimo, dumela rara, dumela batsamaisi.
ga ke kgone go bua ke sa opela mme molao wa gabane kana ga go tsena ka sena nako ga eo re tsoko go tswa se swinene ya ka ba boletse ke bile Peter ba le se ke tautuno a baoki mme ke batla gore ka ke kopane le morafe le baoki ke itsise gore re na le kgang e ntseng e tsweletse e leng gore le kgotla tshekelo le supile mo go fitile gore re bidiwe ga nako e tšhaile gore tle go bereka re tse re le ka gore re bankanye kgang ya teng gore e tle nne motlhofo mo go mohiri mme o re ganne mme re mo latlheletse noga ya gore a bone gore o bitsa baoki jang ga nako e setse e tšhaile gore ba tle go theogela le tla boa le di utlwa gape mo dikganyeng tsa dipampiri le ene goromente o tla le bolela gore go ya pele re tsamaya ka mokgwa o ntseng jang mme re latlhegetswe ba geso yaka le utlwile mongwe wa baoki ba e le gore they were dedicated a sa leba dituelo ga o ka ela tlhoko batho bao ba tlhokomelang bana le ba ba belegisang ke batho ba ba berekang ba sa leba dituelo ke sa re gore baoki ba bangwe ba bereka ba lebile dituelo ba geso le nkuga ka re bao ba e leng gore ba tlhokomela bana ebile ba belegisa le ga o ka fitlhela go tsholeleditse lentswe mo pelong ya gagwe ba ba leka go go tsenya mo tseleng a moya wa ga Vicky o robale ka kagiso ke a leboga. Thank you, Dr. Bitun. Amen. I'll start. Your life is like an unfinished story, and I desperately wanted to keep reading. A beautiful soul is never forgotten. I will miss you more than words can say. Rest in peace. From Thobozila Su. From Tapologo Lekgetiso Sethabo. Dear friend, thank you for the good memories we have shared. You were really one of a kind, a special soul. Your kindness, humility, and love will remain in my heart forever. It's hard to accept your transition, but I will accept the will of God, for you are in a better place. Good night, girlfriend. I know you can feel my tears and you don't want me to say to cry. Yet my heart is broken because I can't understand why someone precious had to die. I will forever miss your smile, love, and joyful times we have spent. If possible, I wish I could be given the last time to say my final goodbyes. Rest in peace, the entertainer, from Mimi. Dear Vicky, Seki Tuile Masira Teaching Hospital Management, staff, and your young patients will miss you dearly. You were a committed, passionate, resourceful, and dependable team member. Thank you for sharing your warmth with us. Your gentle spirit and selflessness will forever be cherished. We will have you in our memories and history books forever. Rest in peace, our heroine. Rest, Florence Nightingale. Love always. Seki Dubile Masire Teaching Hospital family. Our beloved colleague Victoria, you will be missed but never forgotten. We cherish the time we spent with you. May your beautiful soul rest in eternal peace. Love always, Seki Dubile Teaching Hospital Pediatric Department. I accept you, O God, my beloved one, gone because of death. I accept you, O God, my beloved one, gone because death is the reality of life. I am trying hard to move on, right back where I started. How much I wish at least I had just one day to spend with you, to tell you things I didn't to tell you, like I love you, I miss you, rest in peace, the entertainer, from Pebe. Robala ka kagiso nnaka re go okile mme modimo o dirile thapo ya gagwe mme ke tla tswelela ke mogalaletsa mogolo Ntume.
Matho Naka, Ololanta ya semoya mo boletseng jwa gago. Re go robatsa ka Pasalema 91, Beny Boitshepo le bana. Rest, Kazi. Rest. E botlhoko thata ya modimo, mme ga e diragetse ga gone yo ka iganetsang. I never thought nka go kwalela jaana ka lengwe la malatsi. Robala jaaka ngwana yo monnye mo thobane, from baby. It's all in the name, Victoria. You have truly won in life. You served your purpose as a mother, sister, daughter, and a friend to all. We will cherish all the memories we will have with you, and your legacy will never be forgotten. Keep resting in peace, Auntie. We will forever love you. From Theo. Thank you, Auntie, for your love. We will miss you, Mama, Mawetito, Sobeke and Aune. May your soul rest in peace, Marotito. I will forever love you. I will cherish the memories. We lived a good life together. You were my second mother, and you did a good job. Rest Unkonne. On tlogetse ke sa solofela kgaitsedi yake. Ke go robatsa ka Psalm 23 from Kagiso Sue. It is truly a difficult time for us as we are gathered here without your physical presence. However, at this time, we find comfort in our shared memories. You fought Matthew, you fought hard, and on this day we find comfort in the Lord for your fight. Rest well, rest in peace from Matthew family. Rest well, Marotito. You will forever remain in our hearts. Your love and laughter will remain in our hearts. From Trompo. Matho Naka, Ruri Botelo jo botletse tapiso. Robala ka sefela 56 mo Roma. Pauline Sue, Mogolo. As much as it pains my sister, you are resting in peace. Modimo a amogele moya wa gago. You will forever be in our hearts. We will meet again on the other side. Dudu. This one is a message from Tito Hassan, from Ecclesiastes chapter 3 verse 1. For everything there is a season and a time, for every matter under heaven, a time to be born and a time to die, full of life, a time to be born and a time to die. All of life has a beginning and an end. I remember when we all had hope you will be better and that your sickness will go away. Just like in Isaiah 40 verse 31. Those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. This happened for all of us in body and in spirit. But for you, it was the spirit, because you wanted your rosary more and more. We did not understand, but it was your spirit telling us it was time. When Father said you told him that you were moving, I think you did not mean to your new house, but from this world to the next. Rest in peace, Ma. Thank you. Molaetsa bo yelo ke wa morwawe e bong Tito. Ke tlo go bala botshelo ba moswi ke be ke neela go ke kgwetsa le ene gore a le balle dikoloi e be re ga re hetsa ka dikoloi be re tsa tiro be re ibiseta mo baruting. Victoria Mato Sue, a dedicated and compassionate pediatric specialist nurse, was the 7th child out of 9 born to
Sidimpani Tukwi Mafule, Yosa Tolangalama Muchelong, and Babo Margaret Mafule in Hopele Fuad Habari. She was a beacon of care and expertise in the field of nursing, particularly in pediatrics, throughout her distinguished career. Victoria was a staunch member of the Catholic Church in Habani. Victoria commenced her secondary education at Habani JSS, where she was elected head girl in her second year, showing her leadership potential at a tender age. Her academic journey continued at Lidumang Senior Secondary School in Botswana, where she earned her Botswana General Certificate of Secondary Education in 2003. Following this, she completed her matric at Rosebank House, Tamerlane College, South Africa in 2005. Driven by her desire to make a difference in the lives of others, Vicky embarked on her professional nursing education at the University of the Western Cape, earning her bachelor's degree or Bachelor of Nursing in 2009. Her specialization in nursing was solidified with a postgraduate diploma in child nursing from the University of Cape Town in 2014, furthering her expertise in caring for young patients. In 2022, she graduated with a postgraduate diploma in higher education from Boto College, demonstrating a commitment to both clinical practice and education and the education of future healthcare professionals. Throughout her career, Victoria worked in several departments at Bamalite Lutheran Hospital, rising from an assistant nursing officer in various wards to nursing officer 1 in the pediatric ward, where she served from 2012 to 2023. During her training, she also served in the neonatal ward, oncology, and neurological ward at Red Cross War Memorial Children's Hospital in Cape Town. In 2023, she was recruited by Sagiti Milamasire Teaching Hospital, where she became a valued member of the pediatric department, where she worked as a pediatric nursing care, continue to provide exceptional care to children until her demise. Vicky's professional accomplishments were numerous, including being a key member of the task force team for curriculum development of child nursing at Bamalete Nursing School, focal person for National Under 5 Mortality Audit Team, and playing a pivotal role in the customization and adoption of standard operational procedures. Her dedication to her profession saw her participate in various specialized courses and professional development activities, such as early infant safe male circumcision, pediatric kids center, and basic life support. Colleagues and patients alike remember Vicky for her gentle demeanor, vast knowledge, and unwavering commitment to the well-being of children. Her contributions to the field of nursing, particularly in pediatrics, left a lasting impact on the healthcare community. Victoria is survived by a son, mother, 8 siblings, 6 nieces, 10 nephews who will miss her dearly. Her legacy of care, education, compassion will continue to inspire all who knew her. A very, very fulfilled life, at least on the professional side. Unfortunately, nako hayo ngekele ka ho itomak dimi ki bua ka Setswana. Jano mo nako nya go pele ke tla be ke netse mo ka o lengwe go ra tswelle a bue dikoloi tla be re rwala tiro mo baruting. Ke leboga. Koloi e tla re tselang baruti ke B763BEO, mme bana ba tla tsena mo B445AXP, B42
BUK. E nngwe ke B323BGN, e nngwe ke B341BEU. Ka tswetswe ke kopa le di rulaganye di tla re tsela bana le batsadi, mme botsadi mabitla a rona ga a kgakala. Ke tla kopa gore dikolo di seka di a tsamaya tsotlhe ka mabaka a gore ga re ka re dikolo di tsamaye tsotlhe ra go tsena kwa late ya ka go setse go tlhalositswe. Re tshwanetse re be re le ko mabitleng ka 7 ga re paletswe past 1:30. Ke be ke kopa ba ba latelang gore be ba ipaakanya ga ke tebe ke busetsa tiro ko baruting. Kagiso Suwe, Oratile Kapinga, Leboga Mafule, Tebogo Mobita, Lesa Modise, Robert Neiso. Ke kopa le lona le ipaakanye ga moruti a wetsa le be le re tsela kgaitsedi a rona go mo pega mo koloing. Tiro e boela go go moruti. Ke kopa sefelanya. Thank you, Mom. Nimela molina lele matala kusi Yesu wa Nazareta. Amen. La kweli sila ke tale ka go pala masofana gore ke tsana ka bona. Le kwalo la rona tale bona mo profiti saya masoma mararo le botlhano temana jabo e itiwa ya makaya le some di tharo hela me one wala ga jama o tla nna mmila o mogolo tele tsela e bidiwang e boitshepo ga ena go gatwa ko peyo kgotlelegileng ke ya bone ba ba tsamayang mo go yona ne le faile masilo ganke a timela go tla bo go sena tauteng le seng dibata tse di garolang. Alleluia. Amorana re tsogate ba gaetso ha modimo o sena gore ba hela jaaka re ntse jala mo lefatsheng. Modimo wa re romelela maporofiti go tla go dira kgolagano mo gare ga rona le modimo gore batho ba tle ba itse tsela ya modimo, ba itse go latela modimo le go direla modimo. A morena re tshogogatseng je ka moo re diretseng tsela ya ba ba diretseng modimo e ba tla tsamayang ka yone go tloga mo lefatsheng le go ya ko lefatsheng la tshologetso. Mme baebele ya re ba tsela e ga nke e ratwa topo kgotlelegileng ke ya bone e tsamaya ka ba ba rokolotsweng ba ba pholositsweng ba morena. Ga nke le fitlhela tau mo go yone le ga e dibata tse di gagolang ga dinke di gata le e seng go e kgabaganya. A morena tshogatse lekwalo la ga Exodo 23 verse ya bo 20 a re bona ke roba moengele wa me gore a le etelele pele a tla a le boloke mo tseleng a le fitlhise ko felong fa ke go baakantseng. A re mme le itise mo go ene le seka la mogala gonne ga le ka mogala fa go gana go di itshwarela dibe. A re kana nna ka nosi ke ipolotsa ka ene mo go lona e tla re ga le utlwa lentswe la gagwe le dira tsotlhe tse ke di lelaelang fo ke nne mmaba wa bana ba rona ke ganetse ba ba le ganetsang. A morena a tsogane ga re utlwa lentswe la modimo re dira tsotlhe tse a di re laetseng. A re o tla nna moganetsi wa baganetsi ba rona a ba ganetsa ba ba re ganetsang. Halleluja. A re mme itiseng le seka la mogala itiseng le seitebale mme re rapele. Ga kwa kwa di sa o sa rapele, ga kwa kwa rapela o sa disa dio tse di tsamaya dipatagane le dipedi yang. Halleluja. Esaya moporofiti
ona re bolella ka go ka gane somo go rona a re ke Isaiah 51 ke mana go ratang a re tshwaletsa matho le lebekolo godimo le ba le fatshe mo tlase a re legodimo la go phatalla jaaka mosi lefatshe gona la jaaka seaparo mme baagi ba lefatshe leo ba go swafela jaaka menang a re mme kagiso ya me ga nke e senyega le tshiamo ya me e tla be e tlhomame ka bosakokeng a morana tsogwana ke lone lefoko la modimo la kgothatso la mosong ono a re le itsele ke dile ditemana tse le difesa tsa tsone o ka kwala go atwaftoabala o tsela ko lapeng di tla go thusa a morana tsogwatre modimo o re kaetse dilo tse dintsi ka boporofiti mme ba tla gore bontsha tsela ya leso le tsela ya botshelo ka ga re tshwanetse go tshela ka teng le ka ga re tshwanetse go dira ka teng Amos 5 verse 1 a re lekgareba la Iseraele lole le namaletse mo legatsheng la ga lone a re ga le kitla le tsoga a re motse wa baiseraele wa go duleng ba le sekete wa go sala ba le lekgolo fela wa go duleng ba le lekgolo wa go sala lesomela batho ba botlhe ba gore leso ga se sepe ke tsela ga gona jaaka o ka bona modimo o sa bona lebitla halleluja tsela gore o bone modimo ga o dirile kakagišo mo legatsheng gore o bone modimo ko gore o bone leso pele ke yone tsela e yang ko legodimong jaanong ga re a tshwana go lela jaaka ekete ga re a bolelelo mme yeso ga a tlhatloga a tswa mo legatsheng le a ya ko legodimong o rile a dipelo tsa lona di se fudiwege dumela mo modimo le mo go nna le dumele a re ke a tsamaya ke a go lebakanyetsa bonno ke tla boa ke tla go le itseela gore ko ke teng le lona le go nna teng halleluja ke yone tsela fela ya rona rotlhe re a go fuduga ka tsela e bidiwang loso go ya ko go Jesu Kriste kwa re baakanyeditseng teng mme yaanong a re bona ke roma moengele wa me gore a le etelele pele a le boloke mo tseleng a le fitlhisa ko felong fo ke go baakantseng a re mme le itise mo go ene le utlwe lentswe la gagwe ga le ka mogana ga ke tla le itshwarela diwe a re kana nna ka nosi ke iponatsa ka ene mo go lona fela ga le utlwa lentswe la gago le utlwile lentswe la me ga le mmone le mpone nna ke iponatsa ka ene mo go lona mme le seka la mogana a tla se ka gana go le itshwarela ditlolo tsa lona halleluja bagaetsho a rata le sepe mo legatsheng mme ebile go a bonala gareng ke reng sa sepe mo go lone morena o neile morena o tshotse a go ba ko leina la morena halleluja ka leina ja rara le ja morwa le ja mo boitshepo amen sego le soko tame ke tla gore tsile mo bokhutlong ba tiro ya mo mosong ya mo lapeng ke gore re ithulaganye ba tse ba kesi le badilwe le ka ya tumelang ra itse gore go tswa batsadi pele e be go batletse pele ke baruti go be go sala rona phuthego morago amen honorable nurses le lona gore lo ka re sutela re tle re tse the last rites before we go to ko mabitleng a re emeng phuthego ka sefela 101 re tse distanzara di le pedi hela
Modimo raetso ka boikokobetso re a go rapela gore o re utlwele botlhoko mme o re etse thapelo ya rona mosong ono. O fudisitse morwadio Victoria Sue mo lehatsheng leno, jaanong a go mo amogele ka pelo e tsho mme o mo tsenye mo pusong ya gago ya kagiso le lesedi mo a tla nnang teng le baitshepi ba gago. Re kopa jalo ka ene Kriste morena wa rona. A baengele ba go ise ka felong ga boitumelo, a ba so ditumelo ba go amogele fa o goroga mme ba go tsele kwa motseng wa boitshepo wa Jerusalema.
Hey.